Boa tarde. Funciona. Sí. ¿Me oyen? Sí. Boa tarde. Buenas tardes. Gracias por estar aquí tan puntualmente nesta sesión vespertina que vai tratar do tema da función e presencia social dos museos. Escuso decir que non imos tratar aquí, non se vai tratar as funcións no sentido máis tradicional dos museos, sino máis ben de como se a misión dos museos por parte da sociedade e como entenden os museos tamén a propia sociedade, porque o problema, como todos para tratar estes temas, para falar destes temas, contamos con Vincenzo Padiglione, que é o que vai iniciar a sesión de tarde, e despois con Gemma Carbó. Que vostedes teñan os currículos de ambos os dous, xa me sirve a min de falar deles, pero sí me interesa resaltar a importancia da súa presencia aquí pola riqueza de pareceres e de opinións que nos poden transmitir a este respecto, a respecto dos temas que imos tratar agora. Eu quixera aproveitar esta ocasión de que se vai falar da percepción social dos museos e da función dos museos na sociedade para render homenaxe neste momento, posto que é o primeiro coloquio que se celebra sin el, a Olimpio recolector, en canto recolleitor de elementos etnográficos, primeiro no Museo do Seira, que tivo que cerrar por falta de apoio institucional, do que falábamos en parte pola mañá, e despois na Fundación Liste de Vigo. Eu quedo máis contento comigo mesmo facendo un homenaxe aquí ao Olimpio Liste no inicio desta sesión. Ben, voulle dar xa a palabra ao primeiro ponente da vez. Teremos os dous relatorios. Continuo o debate, o coloquio, para poder rematar pois a unha hora prudente e, como decían algúns paisanos, antes de que saian os lobos. Ten a palabra, por tanto, Vincenzo Padiglione. Boa tarde. Ecco, parlo subito italiano perché capisco abbastanza lo spagnolo, ma come si dice? Spagnolo, castigliano, gallego, come devo dire? Parlo in piedi perché sono piccolino e credo che in questa maniera le mie parole siano favorite dal fatto che mi vediate. Voi dovreste avere un testo in italiano che vi dovrebbe permettere di seguire quello che io dico. E poi, ma va bene così, mi sentite? Mi seguite? Sì, sì. Sì. E poi diciamo, mi aiuterò con qualche immagine, forse anche qualche immagine di troppo, che possono essere, diciamo così, illustrazioni al discorso che faccio. Vorrei ringraziare il Consiglio della Cultura Gallega che mi ha permesso di venire qua. Non conoscevo questo luogo e io penso che possa essere un luogo di pellegrinaggio anche per i laici, anche per coloro che non devono venire a far penitenza ma a godere, ad avere piacere dalla vita, ad avere piacere nel vedere cose belle e nel sentire cose interessanti. Ecco, penso che, diciamo, un luogo come questo possa avere una nuova vita anche come un luogo di pellegrinaggio laico, come oggi io ho fatto e forse voi avete. Mi sono sentito in grande sintonia con i colleghi che mi hanno preceduto.
ho sentito che stavamo costruendo un discorso comune. Io spero che questo si percepisca. Se voi non intendete quello che io dico, mi dispiace, però potete alzare la mano e cercherò di tradurlo con un giro di parole che può essere il Presidente, che ringrazio di darmi la parola, può fermarmi quando crede opportuno. Il testo che io ho è molto lungo, per cui mi fermerò quando voi non ce la fate più o quando il Presidente riterrà, magari mi avverte 5 minuti prima. Allora, sarà così? Ecco qua. Nel discorso che ha fatto il professor Aynar, il collega Aynar, credo che avete avuto la percezione che diciamo, l'antropologia può essere un sapere critico e riflessivo. Ecco, a queste stesse fonti io ho preso ispirazione per poter rinnovare la musografia, però una musografia piccola, una musografia comunitaria, una musografia collaborativa. È di questo, diciamo così, che io credo di poter parlare con più competenza. Ma questi sono gli autori, in particolare credo che Gregory Bateson fosse un autore implicito, mi permetto di fare riferimento all'opera di Aynar prima, perché la cornice, riflettere sulla cornice, riflettere sullo sguardo e non soltanto sull'oggetto è uno specifico di questo tipo di antropologia riflessiva che Gregory Bateson ha inaugurato, ma anche gli altri, Boas e Lévi-Strauss, sono stati rilevanti. Perché è importante essere, diciamo, antropologi ed essere, diciamo, avere questo sguardo etnografico sui musei oggi? Io spero che funzioni. Perché il museo oggi, diciamo, tende ad essere un luogo rispetto al non luogo della vita quotidiana. Sapete la nozione di non luogo di Marc Augé, che non lo ha detto ma lo ha desunto da Desserteau, da Michel Desserteau, che per prima parla di non luogo, no? Ecco, un non luogo, un luogo della banalità, un aeroporto, un luogo qualsiasi, è il luogo per eccellenza. Questi sono luoghi, sono musei comunitari molto importanti nella storia della nostra musografia. Ma oggi io ritengo che il museo sia un iperluogo. Che cos'è questa nozione? Che cosa vuol dire? Un luogo di concentrazione di investimenti economici, politici, affettivi, espressivi. Un luogo di conflitto di interpretazioni, un luogo, diciamo, centrale per la contemporaneità. Se voi vedete, diciamo, lì a fianco l'elenco delle missioni possibili dei musei, vi rendete conto che sono tante e diverse tra loro le missioni dei musei, e che quindi il museo è una parola chiave della contemporaneità. Il museo è una zona di contatto e di conflitto, come recitano alcuni testi importanti di musografia antropologica. C'è però chi dice che oggi il museo, ecco, in un testo recente parla, è uno storico dell'arte, di degenerazione, parla di, diciamo, di contaminazione tra alta e bassa cultura, di musei che sono diventati Disneyland, che sono diventati un luogo di ricreazione. C'è del vero in tutto questo, però è anche vero che l'idea è che dobbiamo fermare
la proliferazione dei musei, dobbiamo impedire che i musei, diciamo, ne crescano di più, ma quello che io vi suggerisco è che il Novecento, la seconda metà del Novecento, ha contribuito in modo democrazia culturale a livello globale, non grazie a internet soltanto, ma grazie alla proliferazione di piccoli musei. I tanti piccoli musei che sono oggi presenti in tutto il mondo, non soltanto in Occidente, sono un'espressione rilevantissima della democratizzazione sociale e culturale che sta avanzando. E allora non dobbiamo fermare questo movimento, dobbiamo guidarlo, essere critici, avere capacità di orientarlo nel meglio, ma non certo fermarlo, questo movimento, che è anche un movimento che viene dal basso e che corrisponde a bisogni di crescita culturale, no? Questi nuovi musei, diciamo, di cui parlerò, tendenzialmente tentano di mettere insieme queste tre componenti che noi tutti museologi sappiamo: la cultura dei beni in mostra, la cultura dei curatori e la cultura dei visitatori. Questo è diciamo così, un dispositivo contemporaneo che ogni museo sa come mettere insieme queste tre realtà, no? E oggi, diciamo, sicuramente si ha più consapevolezza di questi aspetti, e le progettazioni dei musei tendono ad essere orientate nel tentativo di immaginare una connessione stabile e evolutiva di questi tre differenti orizzonti. Queste sono delle immagini velocemente di musei che ho curato, ma questa qua è una rivista che mi permetto magari di far girare, che è una rivista di cui sono editore, direttore, e che parla di patrimoni, di antropologia museale e antropologia del patrimonio. Veniamo al tema nostro. Io prendo in prestito, come si intende? Bastante? Sì. Prendo in prestito questa nozione di ideoscape, che sarebbe panorami, che a Padurai, alla fine degli anni 80, inizi degli anni 90, parla di ethnoscape, mediascape, technoscape, financialscape e ideoscape, come, diciamo, flussi globali, come migrazioni di immagini, idee dentro la globalizzazione complessiva. Ogni identità personale, ma io dico anche ogni costruzione museale, diciamo, prende spunto, capta alcuni di questi flussi e ridefinisce la propria identità in funzione di questi flussi. Allora io ho voluto proporvi quali sono i flussi di idee che sono al centro del dibattito museografico, che sono al centro della progettazione museografica. E ho parlato, diciamo così, ecco, 4 ideorami, rami perché ideoscape, panorama, ideorama, museali, nuove configurazioni di idee che ridefiniscono missioni, pratiche, orizzonti di attesa, ma che soprattutto prefigurano nuovi beni da mettere in valore, nuovi protagonisti. Questi sarebbero i ideoscape. Questa è un'immagine sintetica, abbozzata malamente, che ho fatto. I diorami, il primo è Museo Contemporaneo, che ha 3, non antiquario, Chronoscape in attuale, Museo Plurale, sono le parole chiave che di cui andrò a parlare. Museo plurale, interpretativo, poetico e disciplinare, museo inclusivo, collaborativo, profetico, sostenibile, museo riflessivo
ironico ed erotopico. Incomincio a spogliarmi, un problema per voi. Allora, il primo punto, ecco, mi interessa segnalare che una parola chiave della contemporaneità museale è appunto contemporaneo. Contemporaneo per primo vuol dire, diciamo così, non antiquario, ma la cosa che per me è interessante è riflettere sulle temporalità presenti nel museo. E cercherò di essere chiaro al riguardo. La cosa importante è, diciamo così, il superamento del paradigma antiquario. Voi oggi avete sentito nelle relazioni che mi hanno preceduto il tema dell'approccio evoluzionistico, no? Della dimensione unilineare. Ecco, tutto questo ormai è scomparso in uno storicismo eclettico in cui siamo presenti e, diciamo così, nella dimensione, diciamo, di non avere più dentro il museo uno sguardo antiquario. Lo sguardo antiquario è lo sguardo che ha fondato i musei e quindi in qualche modo come deriva seguita a permanere. Questa immagine, diciamo, è l'immagine, io presenterò ogni volta un museo per dare un esempio delle cose che dico. Questo è l'Esploratorium di San Francisco, un museo che ho visitato più volte ed è un museo, diciamo, della scienza, un museo didattico di grande, diciamo, contemporaneità. Voi potete vedere, diciamo, delle attività che si fanno. La cultura quindi è qualcosa che lo stesso visitatore fa praticando, ma potete vedere insieme anche, vedete che non c'è una grande distinzione tra le quinte e la messa in scena del museo. In pratica il laboratorio è dentro il museo, gli artisti e gli scienziati lavorano insieme davanti al pubblico, con una sensazione di grande sincronicità tra pubblico e museo. Il museo espone non oggetti antichi, non oggetti diciamo così autentici, è una macchina che serve per pensare diversamente la scienza e non soltanto la scienza dura ma anche le scienze umane. Questo è l'esploratorio, vedete, exhibit workshop, cioè proprio un luogo, è un laboratorio, no? Allora, mi interessa, diciamo, questo museo, che è un museo non recente, perché è un museo che ha aperto la strada a quei musei innovativi che chiamiamo Children Museums, che sono dei musei interattivi e che hanno definitivamente allontanato dal nostro sguardo l'idea del museo cimitero di cose. Si capisce cimitero? Sì. Museo, un luogo vecchio. Non c'è assolutamente nulla di tutto questo in questo museo. Non ci sono cose vecchie, non ci sono prospettive antiquarie. Se noi ci domandiamo in che modo la contemporaneità è entrata nei musei, noi possiamo dire che nei musei di arte contemporanea e della scienza è entrata come testimonianza della creatività artistica e scientifica anche recente. Nei musei tematici e nella didattica museale è entrata come mediazione linguistica e tematica tra il presente e il passato, no? Per cui anche musei antiquari oggi fanno una didattica o hanno un livello espositivo che in qualche modo non li fa più immaginare come un luogo del passato. L'ultimo modo che vi suggerisco è che nei musei comunitari o nei musei della società o ecomusei si sono messi in esposizione risorse culturali e problemi sociali contemporanei, per cui molti musei comunitari parlano di cose che stanno accadendo nello stesso tempo in cui esiste il museo e quindi non parlano dell'eredità del passato soltanto. Ecco, questo per esempio è un ecomuseo a Milano
ed è interessante perché le persone vengono coinvolte nel costruire una mappa di comunità, cioè del territorio, viene scritto i modi in cui queste persone hanno vissuto quei luoghi, e tutto questo entra nella rappresentazione del museo, oggi in modo contemporaneo, poi è anche trasmesso, diciamo, inserito in internet. Una maniera per capire il modo in cui la contemporaneità diciamo, svecchia il museo, allontana l'idea di museo come luogo antiquario, è che, diciamo, nuovi musei, sia nella didattica ma anche nella costruzione architettonica, hanno creato un effetto di provvisorietà permanente. È un ossimoro, no? È una provvisorietà permanente e, diciamo così, ci parla del modo in cui oggi le mostre si impongono sui musei. Nel discorso che ha fatto Einar stamattina era chiaro che lui parlava prevalentemente delle mostre. Sono le mostre il modo in cui hanno rotto la monolicità classica del museo. È nella mostra che il Man ha realizzato in modo, diciamo, provocatorio che, diciamo, si crea un effetto forte di contemporaneità, perché anche il Man ha una collezione importante che ha più uno sguardo, diciamo, più classico nei confronti, almeno l'aveva quando l'ho visitato, nei confronti della museografia. E quindi è come se si instaurasse un conflitto costante, no? Nella museografia, nei musei contemporanei, tra durevole ed effimero, tra definitivo e transitorio, tra assoluto e relativo. Ecco, questo è il museo che ci aiuta a pensare la contemporaneità, no? Molto spesso tutto questo. Ecco, questi sono musei d'arte contemporanea che voi ben conoscete, e che c'è questa idea di memoria metamorfica, errante, diciamo, questa continua idea di provvisorietà, no? Che è poi diciamo, il modo in cui la contemporaneità vive il tempo, e probabilmente anche in questo senso non ci riflette molto. Questi sono altri esempi. Ecco, passiamo al secondo diciamo così, elemento ideogramma, chronoscape. Che cosa intendo con questa parola? Un paesaggio temporale di temporalità ibride. Il museo, come avete visto anche nel precedente esempio, è un luogo di temporalità ibride, e molto spesso noi siamo confusi dentro queste temporalità. Non abbiamo molto spesso strumenti per capire in che orizzonte siamo immersi, no? Ecco, mi sembra, diciamo, di dire che la macchina museale è una macchina del tempo effervescente, che continuamente trasforma ma non ci dà mai, diciamo, tranquillità. Questo è un museo che ho realizzato, e vi voglio fare l'esempio di come nel museo vi sia un paesaggio di temporalità diverse. Paesaggio, si capisce? Paesaggio. Come va? Va bene? Basta così o proseguo? Allora, dentro questo museo vi sono reperti del banditismo degli inizi dell'Ottocento, fine Settecento, inizi dell'Ottocento. Si racconta una storia tragica, ma si racconta anche un conflitto di interpretazioni su il senso di questo banditismo, se è un banditismo che deve essere salvato, se questo banditismo deve essere un patrimonio. Il museo riflette su diciamo, su questo fenomeno, ma quello che mostra sono oggetti autentici anche, ma sono anche artefatti, sono artefatti artistici, sono, diciamo, come questa, una tomba costruita con l'effetto di dare finalmente sepoltura al corpo del brigante che veniva lacerato. Sono collezionisti
di questo tema che parlano e raccontano la loro storia, no? Il loro punto di vista. Come vedete, il museo, diciamo così, è un luogo dove si raccontano diverse temporalità. La mia proposta è che ci sia un tempo rappresentato, una temporalità dell'oggetto e dell'allestimento, una temporalità del contesto in cui si visita. Ecco, vi siano almeno 3 temporalità diverse. E l'orologio, vi è un orologio della memoria che è fermo e che sono per esempio dei quadri, dei dipinti dell'Ottocento, no? Vi è un orologio che continua, che è quello della patrimonializzazione, no? E che parla dei linguaggi dell'allestimento, degli artefatti, della scena espositiva. E poi c'è un linguaggio della performance, la pratica museale, la guida, la visita, la fruizione da parte dei, diciamo, dei visitatori. Molto spesso, se non si ha accortezza, queste cose si confondono e le persone perdono il senso della temporalità precisa nella quale sono collocati, no? Vorrei però chiudere questa parte. Opla, ritorno indietro, come faccio? Opla. No? Ecco qua. Per parlare di un museo che amo molto, che è un museo a Roma, chiamato Centrale Montemarini. Oggi il professor Ainar mi diceva, ma dico, com'è nata la museografia della rottura? E lui ha detto, par hasard, con molta modestia, non è così, però per caso. Ecco, questo museo, diciamo, è nato per caso, par hasard, cioè è nato in pratica perché questa collezione di opere classiche doveva essere, diciamo, esposta temporaneamente in un luogo perché la sede doveva essere restaurata. E allora è stata collocata in un luogo di archeologia industriale. Questo luogo di archeologia industriale l'ha accolta temporaneamente, ma poi ha avuto un grande successo e il grande successo ha fatto sì che oggi permanentemente questo museo, diciamo, d'arte classica, di sculture dell'epoca romana, convivono con macchinari di archeologia industriale. Si chiama Centrale Montemarini ed è interessante perché, diciamo, parla di un principio fondamentale della museografia contemporanea, che è lo spaesamento, che è, diciamo così, il continuo sfidare il visitatore a capire qual è lo sfondo e qual è l'evento principale, no? Ecco, è quell'idea, qual è la cornice? In che modo? L'esempio oggi si faceva di riferimento di Duchamp portando l'orinatoio, la fontana nel museo, diciamo così, sposta il contesto. Ecco, continuamente nei musei noi siamo invitati ad un'opera di contestualizzazione e decontestualizzazione, decontestualizzazione e ricontestualizzazione. Ma questo è quello che facciamo regolarmente tutti i giorni. Tutti i giorni, mentre sentiamo questa cornamusa che ci ossessiona, da stamattina ci ossessiona, noi ci domandiamo che c'entra e perché deve ossessionarci continuamente, perché noi non siamo pellegrini di passaggio, noi stiamo qua adesso stabilmente per un giorno. Ha sentito? No, ma le ho telefonato prima. Ora, certo, preciso. No, è questo principio di dissonanza cognitiva, no? Di spostamento di un contesto ad un altro, non è solo dolore,
lacerazione, per il senso, diciamo, di decontestualizzazione dell'oggetto, ma è anche attività, diciamo, di protagonismo di ciascuno di noi nel dare un nuovo senso, nel ricomporre le diverse storie, no? Ecco, la Venere Minerva, che è quella, con un apparato diciamo archeologico dietro, ci impone di capire le connessioni, e tutto questo, diciamo, è la sfida del museo contemporaneo. Allora possiamo dire che contemporaneo non vuol dire attuale. Il museo non è, a mio avviso, il luogo dell'attualità. Il museo è il luogo dell'inattualità, ma con questo termine Nietzsche parla dello sfasamento dei tempi, di uno sguardo in qualche modo che li attraversa, della possibilità di mettere a profitto lo sfasamento e la lacerazione di ciascuno di noi. Quando contestualizziamo e decontestualizziamo, noi stiamo in qualche modo tentando di curare il nostro sé e il mondo e l'identità in difficoltà e in frantumi. E quindi in questo senso il museo contemporaneo è non attuale, ma inattuale, cioè c'è uno sfasamento temporale come questo che ci permette di pensare. Niente di tutto questo, come vedete, parla dell'oggi, perché parla dell'archeologia industriale della prima metà del Novecento, parla di epoche del primo secolo avanti Cristo, di queste opere classiche. Ebbene, però, questo museo è capace di essere, proprio perché inattuale, capace di parlarci della contemporaneità. Non so se sono riuscito a chiarire questo concetto. Un po' di filo, non vedo più, non ci sono più sorrisi. Inattuale vuol dire avere la capacità di una distanza critica nei confronti dell'attualità. Noi oggi viviamo attraverso internet e attraverso la televisione e attraverso i media, i nuovi media, un eccesso di attualità. Un eccesso di attualità. Cioè abbiamo diciamo, siamo sommersi dall'attualità. Non siamo capaci di orientarci dall'attualità. Il museo può recuperare una funzione di orientamento se riesce ad avere uno spazio di distanza. E questo gioco di contestualizzazione e decontestualizzazione è un invito a non essere pacificati nell'eccesso della contemporaneità. Meglio? Insomma, vedo un certo affaticamento. Allora, cercherò di essere un po' veloce. Sì, grazie. Museo plurale. Allora, vi ricordate quest'idea del museo plurale è molto importante, perché è l'idea che la mia generazione ha conosciuto una moltiplicazione di musei, una crescita in eterogeneità delle loro pratiche. Che così sono in pratica? Oggi se ne parlava a proposito del rapporto tra Stato e privati. Io credo che, diciamo, i musei rappresentino sempre dei poteri e anche dei contropoteri. In Italia vi sono musei locali di piccole comunità che sono contro lo Stato, ma sono pur sempre dentro lo Stato. Vi sono musei, diciamo, di comunità che sono contro altre comunità, contro il senso della storia. Cioè, in pratica è, diciamo, una miriade di storie contrapposte alle altre. E credo che questo sia una cosa molto interessante, perché quello che vi dicevo prima è una forma di democratizzazione culturale. Facciamo... ogni volta mi meraviglio. Allora, questo è un esempio di un museo, diciamo, che soltanto la pluralizzazione dei musei ha reso possibile, no? È un museo a Zagabria, si chiama, come vedete, Museo of a Broken Relationship,
e in pratica è il museo dove ognuno di noi, se litiga con il suo amore, con la fidanzata o con la moglie, porta l'oggetto che è diventato un oggetto inquietante, lo porta al museo, ci scrive la storia e lo mette dentro il museo. È il museo nell'era del testimone, è il museo nell'epoca della affabulazione orizzontale, non più come parlava Bamonte oggi, no? Non più affabulazione orizzontale, ognuno può raccontare una storia, no? Ognuno può mettere qualcosa dentro questo museo, se nella sua vita ha anche amori infelici, no? E capita ogni tanto che qualche amore infelice. Allora, che vuol dire tutto questo? Vuol dire che in pratica il museo su questo piano è diventato, diciamo così, un gesto interpretativo. Non è più legato ad una collezione esistente. È sulla scia di quello che diceva Einar, è diventato un modo di vedere un'opera concettuale. Un'opera concettuale. Questa è un'opera concettuale ed è un museo di successo. Un altro esempio, forse lo conoscete, è un'opera letteraria che è diventato un museo effettivo ed è il Museo dell'Innocenza del Premio Nobel della Letteratura Pamuk. Questo museo da opera letteraria è diventato un vero e proprio museo in un quartiere di Istanbul, dove viene raccontato, diciamo così, la storia di questo amore infelice che diventa per diciamo, il protagonista una maniera per ricostruire le tracce di quell'amore e averne una continua celebrazione, no? Anche in questo caso il museo, diciamo così, diventa una forma di comunicazione di massa, una forma di comunicazione efficace e non, diciamo così, non richiede collezione. La collezione si costituisce in virtù del romanzo che l'autore propone. Come vedete è un'opera concettuale. Seguita, musei interpretativi sono su questa scia, cioè rintracciano un tema e lo esplorano, costruiscono in modo scenografico e, diciamo così, e concettuale il loro discorso. Un teorizzatore di questi musei è Applebaum, che ha fatto questo museo memorial dell'Olocausto a New York. La cosa importante di questo tipo di musei, che c'è da dire, che c'è una forte integrazione tra saperi. Non esistono tanto dei saperi scientifici a sé stanti, ma esistono saperi scientifici, storici, antropologici, che si integrano con scenografie, con videoinstallazioni. Sono musei tematici di grande appeal che oggi dobbiamo in qualche modo segnalare. L'altra parola, diciamo, chiave è poetico. Permettete diciamo, di segnalarvi. Allora, mi sembra che oggi Bamonte, il professore di filosofia che mi ha preceduto, ha parlato del movimento di desublimazione, no? Parlava di desublimazione dell'arte e faceva, non so se lo facesse di riferimento, ma l'avrebbe dovuto fare, alla Biennale d'arte contemporanea in questi giorni presente a Venezia. Che cosa c'è in questa Biennale in questi giorni? Non ci sono le opere d'arte della mainstream, cioè le opere d'arte, diciamo così, delle gallerie rinomate, ma vi sono opere di collezionisti minori, vi sono opere di Pazzarelli, opere naif, vi sono opere, diciamo, in qualche modo legate a cosmologie personali, no? È una mostra sull'impossibilità del sapere e ognuno ci può inserire qualcosa. L'arte si desublima, nel senso che va a vedere
in coloro che non hanno avuto una formazione artistica che cosa fanno in termini artistici, cioè che producono gli artisti della domenica, che producono gli artisti, diciamo così, un po' ossessionati, vicini alla pazzia, artisti, diciamo così, che non sono riconosciuti come tale. Il museo che voi vedete qua ha una installazione dentro la Biennale e, come vedete, raccoglie opere di artisti non coltivati come artisti, non formati alle scuole di arte, no? Ed è un museo particolarmente interessante perché, diciamo così, segnala opere delle persone che hanno il coraggio di pensare in modo diverso, che hanno visioni fantastiche, no? Ecco, ci accorgiamo che dentro il museo si scoprono poetiche che non sono quelle egemoni, che non sono quelle classiche. Questo museo di ogni cosa, dall'idea di museo che può accogliere qualsiasi cosa che abbia soltanto una intenzionalità creativa, no? Ma allora, altrettanto fanno i nostri collezionisti che si faceva prima riferimento anche di oggetti etnografici, di cultura rurale, no? Ecco, che poetica esprimono questi collezionisti? Vi faccio qualche esempio. Questo è il Museo Guatelli e questo era il collezionista. Come vedete, il museo è qui. E questa è una sua opera. È stato interpretato, questo museo si chiama Museo Guatelli, è un museo che ha 35.000 oggetti, tutti esposti, tutti espressi così, non horror vacui, cioè senza discontinuità, no? Ed è in questo senso, diciamo così, una poetica popolare del mondo alla rovescia. Un ex contadino che era povero, che non aveva oggetti, ha desiderato fare un museo di tanti oggetti, ha desiderato mettere insieme tutti gli oggetti della cultura contadina. Allora vi sono poetiche che uno sguardo etnografico nei musei contemporanei può cogliere e valorizzare. E credo che oggi questo è quello che a noi si richiede, valorizzare il gesto anche di persone che non sono state formate ad essere dei museografi, no? Una poetica del non abbandono. Per esempio, ecco, c'è questo collezionista che raccoglie bottoni, raccoglie qualsiasi cosa e considera gli oggetti come, diciamo, dei bambini orfani che devono trovare casa. Queste poetiche sono estremamente interessanti e costruiscono in una visita, in un'esperienza museale, veramente uno spazio fortemente di riconoscimento, no? Ultimo esempio di queste poetiche sono i musei della civiltà contadina che ho conosciuto nel sud d'Italia, molto poveri, sono dei luoghi dove c'è stata emigrazione. Vedete, diciamo così, sono musei che non hanno pannelli, non hanno informazioni, sono musei che sembrano essere non musei. Ecco, io credo che li si possa interpretare come una forma di lutto, di cordoglio. Si intende cordoglio? Lutto? Di lamentazione funebre, perché la gente di questi paesi se n'è andata, i loro parenti non ci sono più e quindi, diciamo, come nella lamentazione uno non si mostra bello, nella lamentazione si mostra dolorante e ferito, così questi luoghi mostrano, diciamo così, una modalità di essere feriti e chiedono aiuto. Come vedete, bisogna entrare con sguardo etnografico a vedere i musei, perché altrimenti ci sembrano soltanto banalità. Quanto tempo ancora? Pochi? 5 minuti. Va bene, allora
questo, diciamo, volevo dedicargli più tempo, però mi piacerebbe chiedere al professor Ainar, al collega Ainar, che cosa pensa del Quai Branly. Perché il Quai Branly è un museo che è nato attraverso un'espropriazione doppia. Sono stati espropriati gli etnologi, sono stati espropriati i nativi. Gli oggetti, le cose della collezione del Trocadero di fatto sono state, diciamo, mobilitate e sono andate a finire in un museo che parla di una strada e quindi non è, diciamo, un museo che ha una definizione specifica. Però si dice che le opere d'arte del mondo intero nascono libere ed uguali. E quindi l'idea è che le opere d'arte non devono essere catturate dentro un contesto, e nel contesto dell'etnologia, nel contesto della cultura nativa. Sono libere. È chiaro? Questo è quello che Kerkash ed altri che hanno pensato questo museo hanno voluto. Un museo indisciplinato, un museo che ha negato la prospettiva antropologica, no? Ma a mio avviso ha costruito un nuovo contesto, non è che ha liberato questi da un contesto. Liberato dai contesti è quello che ha fatto il Man, che ha preso un oggetto e ha detto vediamolo come sta in un altro contesto e ogni volta in movimento. No, qua ha costruito una contestualizzazione che è una estetizzazione ed è una commercializzazione, perché dietro tutto questo, bisogna dirlo, come dietro a molti musei d'arte, vi sono i collezionisti che fanno affari. Questo è un qualcosa che dobbiamo denunciare e, diciamo, credo che sia giusto segnalare questo caso. Non sono io contrario alla possibilità che un oggetto possa trovare tanti differenti contesti, però ritengo che una prospettiva disciplinare, un museo che possa contare su una prospettiva disciplinare è un museo che abbia una capacità di dare visioni parziali e vulnerabili e non visioni totalizzanti. Visioni parziali vuol dire capacità di assumere l'altro come critico e non appiattito dalla mia prospettiva. E quindi l'omaggio lo faccio al Man, perché questo era il carré semiotiche interpretato da Clifford nella teoria del sistema arte-cultura. Arte-cultura, c'è tutto un gioco, qua sto a ricostruirlo. La cosa che mi fa piacere è che il Man ci ha costruito questo luogo di scontro, il Man è il museo di Neuchâtel, e che quindi è diventato una maniera per farci capire traffici e conflitti che si danno nella ridefinizione artistica di oggetti, diciamo, etnografici, ma anche nella trasformazione continua che si ha. Questa è un'immagine sulla quale conviene che tutti pensiamo, ma non abbiamo tempo per farlo. Allora, ci sono molti artisti che lavorano su questa, diciamo così, modalità di ridefinizione artistica di oggetti etnografici. Questo è un artista indiano molto interessante che fa delle installazioni etnografiche. Quest'altro esempio, ecco, è Boltanski, che ha lavorato ad una trasposizione diciamo, della memoria della strage di Ustica, dove un aereo è caduto per colpa di un proiettile e sono morte tantissime persone. Con grande sensibilità questo artista ha messo insieme competenze storiche, antropologiche e un linguaggio espressivo rilevante. Allora, non ho tempo se non per dichiarare tutto il resto, cioè il museo inclusivo
è l'altro ideorama che comprende la capacità di coinvolgere le comunità in una costante diciamo, collaborazione dal progetto all'allestimento del museo. L'esempio dell'Anacostan Museum, questo di Washington, un museo sul quale tutti noi siamo cresciuti per l'importanza che questo museo ha avuto, questo anche il District 6 in Sud America, in Sudafrica, ve lo segnalo perché è lo stesso un museo di quartiere dove storici, antropologi e gente del luogo collaborano insieme. Questo è un lavoro che ho fatto io ed è legato all'idea che diciamo, si può lavorare con una comunità con quell'idea di critica culturale che non è necessariamente oggetto di, diciamo così, lo strumento dell'alta cultura. Questo è un ritratto della comunità fatto insieme ed è stato un tentativo di collaborazione. Mi prendevo qualche minuto perché sapendo della collega che mi viene dopo, che parlerà dell'UNESCO e del patrimonio immateriale, siccome buona parte dei musei che io ho curato parlano di patrimonio immateriale, allora volevo dire, e quindi andrò velocemente, che i beni immateriali e la Convenzione UNESCO, diciamo, nasce contro i musei. È una cosa che dobbiamo sapere, nasce contro i musei, nasce contro la concezione occidentale del patrimonio, affermando un altro tipo di prospettiva e di salvaguardia. Ecco, credo che sia molto importante segnalare questo aspetto per dire che diciamo, questa visione che ci è stata rimproverata era appunto una visione antiquaria, oggettuale, statica, elitistica ed eurocentrica. Così è nata la Convenzione dei beni immateriali. Questa convenzione che deriva molto, diciamo, la nozione di cultura antropologica, ecco, presuppone, e questo è il punto, diciamo, che poi rilancio alla collega, che i principali protagonisti siano le comunità, le associazioni. E allora noi che faremo? È importante questo. Io credo che il movimento dei musei ha molto da questa convenzione, nel senso che abbiamo inserito beni immateriali dentro i musei, abbiamo rinnovato gli oggetti con le storie e i saperi che ci venivano dalle comunità. Però vorrei anche così segnalare che non soltanto abbiamo avuto benefici, vorrei anche segnalare che la competenza, diciamo, antropologica è valorizzata ma anche in difficoltà, perché nella convenzione la documentazione scientifica non è più la principale preoccupazione. Nella convenzione UNESCO si dà grande rilievo alle associazioni e alle comunità, ma noi siamo in qualche modo dei mediatori con le comunità. Non abbiamo quel potere, diciamo così, che è anche un potere di critica e di riflessione, di documentazione, che diciamo abbiamo sempre avuto. Tutto questo apre un contenzioso. Credo che sia giusto negare che c'è un contenzioso inedito tra comunità, istituzioni e ricercatori sull'autorità nei processi di patrimonializzazione, che produce effetti non solo positivi nei musei, ma anche negativi, abbassamento della qualità, ipocrisie, retoriche populiste. Tutto questo, diciamo, invita a dire che l'approccio collaborativo che dobbiamo avere non ci deve trasformare in megafoni di identità essenzialiste, di identità di campanile. Dobbiamo aiutare a curare l'identità di queste comunità, slargando i loro orizzonti,
in termini di globalizzazione, ma anche di critica culturale, no? Ecco, molto spesso, adesso vado alla fine, purtroppo avevo preventivato, questo, vabbè. 2 minuti ce l'ho ancora? Sì. E voi ritenete che ancora 2 minuti ha smesso la cornamuse? Dice, però non ha smesso Padiglione. Il rumore di fondo è rimasto. Allora, museo profetico, questo termine, derivo questo termine da una terminologia minore di Walter Benjamin, che parla di luoghi profetici, luoghi che sembrano aver esaurito la loro storia e che invece si ricaricano, hanno una nuova vita. Allora, questo era un ex manicomio, un ex ospedale, che ha trovato una nuova vita parlando di se stesso. Ecco, vorrei in pratica chiudere con queste immagini, poi ce ne avevo altre che erano legate all'idea di musei riflessivi e ironici, per dire che, diciamo così, non possiamo non immaginare, che il museo abbia una sua missione soprattutto a far parlare gli svantaggiati. Chi sono gli svantaggiati? Gli svantaggiati sono coloro che sono morti, sono le persone del passato che non possono smentirci, ma sono anche coloro che vivono senza accesso all'egemonia culturale. Allora far parlare il silenzio della storia, cioè coloro che è ferito dalla storia, credo che sia il principale nostro compito. Grazie. Ben, agradecemos moito as aportacións do profesor Padillone, sobre todo polos distintos puntos de vista que ofrece, os distintos aspectos, os distintos exemplos, e as distintas visións que eu creo que nos convence prácticamente de todas elas pola enerxía coa que as proclama. Moitas gracias, pois no debate teremos ocasión de volverlo a escoitar. Damos agora a palabra a Gemma Carbó. Digo mesmo en canto ao currículum de Gemma Carbó, teñen vostedes na documentación, e nos ofrecerá, sin dúbida, novas visións, un novo punto de vista sobre o tema que nos trae aquí. A palabra de tú. Muchas gracias. Lo primero, agradecer muchísimo la invitación a los organizadores y felicitarles porque ver una sala tan llena de gente joven y de gente con ganas de hablar de la función social de los museos hoy, ya de entrada es absolutamente gratificante y absolutamente emocionante. Y es un placer y un honor estar aquí y estar en Santiago de Compostela, que siempre merece un viaje. Yo voy a hablar un poco desde una perspectiva distinta, en el sentido de que vengo del mundo de los museos, he pasado por museos de arqueología, he pasado por museos del cine, por Museo del Cine, solo uno, pero ahora estoy trabajando en una cátedra UNESCO dedicada a las políticas culturales y a la cooperación. Y en ese sentido, como bien indicaba el anterior ponente, voy a presentarles un poco algunas líneas más en términos de políticas culturales internacionales, algunos conceptos que me parece que pueden enriquecer este debate que ya de por sí está siendo absolutamente rico. Bueno, yo quería empezar diciendo que de entrada el museo es la institución cultural
con más frecuencia vinculada a las políticas. Junto con las bibliotecas es la institución cultural de referencia. Musealia, que es este portal, no sé si ustedes lo conocen, que está intentando recoger museos de todo el mundo, tiene en estos momentos 8.000 museos identificados, pero son una pequeñísima parte de los museos que realmente existen en el mundo. Según José de Nacimiento, en su último artículo, él hablaba de unos 60.000 museos en todo el mundo. Es decir, que estamos hablando de algo que tiene un arraigo social importantísimo. Según Miller y Giudice, que son los que dicen que es la institución vinculada con más frecuencia a la política cultural, en Estados Unidos, hace ya algunos años, eran datos de 2008, contaba con 8.200 museos y los visitantes en el 80 superaban los 250 millones de personas. En España, según datos del Instituto de Estadística de 2010, hay unos 1.479 museos registrados por el Ministerio de Cultura, de los cuales, bueno, según los datos de 2010 eran 73 en Galicia, esta mañana creo que se ha hablado de 82. Y hay un dato interesante, que es que los museos las ciudades que proporcionalmente y exceptuando las capitales tienen mayor número de museos por población son las ciudades que se sitúan entre 2.000 y 10.000 habitantes. Es decir, que la mayoría de los museos, como señalaba muy bien nuestro anterior ponente, son museos pequeños ligados a las comunidades o ligados a ciudades pequeñas. Mientras que los municipios con una población superior a 100.000 habitantes son los que menos museos tienen proporcionalmente en relación al número de ciudadanos. En Cataluña, que es de donde yo vengo, según los datos de 2012, estamos ahora en 167 museos y aproximadamente 385 colecciones, creciendo a pesar de la crisis en el último año. Estábamos 1.163.000 visitantes en 2012 y estábamos en tasa de crecimiento del 199% en relación a 2007. Es decir, que estamos hablando de algo muy importante que a pesar de la crisis sigue siendo un tema central en las políticas culturales. Hay otro dato en relación a lo que comentábamos esta mañana. Hay una proporción de museos públicos y privados diferente en Cataluña y en Galicia, aunque cuando se habla de privados también se habla de museos, creo que museos de la Iglesia y de museos, digamos, no propiamente de la administración pública, ¿no? Son 37 públicos y 35 privados en Galicia, según los datos de 2010, y en cambio en Cataluña 83 museos públicos y 19 privados, ¿no? Aunque aparentemente la percepción es que en Cataluña muchos de los museos son privados, y los datos rectifican un poco esto. Y otra cifra importante, la mayoría de estos museos han sido creados entre 1970 y 2007. Es decir, son instituciones culturales vinculadas a la democracia en nuestro país. Y aunque también hay una percepción de que los museos tienen una larga historia y vienen de muy lejos, los datos nos indican que es más bien lo contrario, que la mayoría de ellos nacen en contextos democráticos, es decir, en los últimos 30 años en nuestro país. Bueno, yo les hablaré un poco a nivel de contexto internacional. Probablemente todos ustedes conocen el ICOM, y es la institución internacional más reconocida por los museólogos. Es una asociación de carácter profesional, pero el ICOM es en realidad, digamos, un organismo vinculado a UNESCO y quien marca un poco las tendencias en términos de discurso y de políticas internacionales es UNESCO. España es miembro de UNESCO desde el año 52, en plena dictadura franquista. España entra en la UNESCO, no sin oposición por parte de los exiliados políticos, y desde entonces pues las relaciones con UNESCO pasan por el Ministerio de Cultura
y es el Ministerio de Cultura quien gestiona pues, la presencia y la participación en la conferencia general, en las conferencias intergubernamentales, en los comités de expertos, etc. Saben ustedes que hay algunas delegaciones en Cataluña y en País Vasco, y creo que en Galicia no hay delegación UNESCO, ¿verdad? Hay algún centro UNESCO, pero en Cataluña hubo, porque ahora está cerrado, el Centro UNESCO de Cataluña, que era un poco el intento de descentralizar esta relación con UNESCO, y en el País Vasco hay un UNESCO Etxea, una casa UNESCO muy activa, que funciona también a nivel más autonómico, ¿no? Bueno, repasando las convenciones de UNESCO de las que hablábamos hasta ahora, vemos que afectan directamente a los museos, aunque muchas veces no hablan de museos, hablan de patrimonio, y afectan a la visión de los museos precisamente porque lo que están haciendo es evidenciar este cambio en la percepción de la idea de patrimonio, ¿no? Una idea de patrimonio que cada vez más se aleja del objeto, como bien decía el anterior ponente, y que va avanzando hacia el concepto de patrimonio inmaterial. Podríamos decir que hay como tres grandes etapas. Una primera etapa en la que el museo era la institución ejemplar o la institución central para la protección y salvaguarda de los bienes culturales que constituían el patrimonio de la humanidad, y la función en este sentido era muy clara, era una función de conservación. Conservación, restauración, veníamos de dos guerras mundiales, muchos de los bienes culturales se habían perdido, exactamente igual que ocurre ahora, y la primera función social que se les atribuye a los museos es esta función de salvar estos bienes culturales. En esta etapa la preocupación internacional era la protección de la historia de la humanidad, y las primeras iniciativas en este sentido son de protección de los bienes culturales y de protección de los bienes naturales. Todos ustedes conocen, bueno, la primera gran convención, que es la del 54, que es una convención para proteger los bienes culturales en caso de conflicto armado. Luego hay una segunda convención en 1970 sobre medidas a adoptar para prohibir y evitar la importación. Una convención para la protección de las zonas húmedas como el hábitat de las aves acuáticas, y la más conocida, que es la del 72, que es la Convención para proteger el patrimonio mundial y cultural. Las preocupaciones, según el mismo ICOM de aquellos años, estaban relacionadas con esta salvaguarda, esta protección, y el papel educativo de los museos estaba muy vinculado a esta sensibilización, igual que las exposiciones y la circulación internacional. Pero es precisamente, digamos, la entrada con fuerza de disciplinas como la antropología, que ya llevaban una larga carrera, pero que con Levi Strauss, sobre todo, y su influencia en UNESCO, da la vuelta un poco a esta perspectiva e inaugura una segunda etapa que se caracteriza sobre todo por una apertura en términos de globalización, una toma de conciencia de que esta visión eurocéntrica del patrimonio ya no tenía demasiado sentido, que el mundo era mucho más amplio y que las realidades culturales y patrimoniales en las otras partes del mundo eran muy distintas. El ICOM mismo empezó a desarrollar actividades en los países en vías de desarrollo. Este es un concepto que no me gusta nada, pero para entendernos, a partir del año 77, y es en este momento cuando se inaugura como una segunda etapa en la que lo que se prima es una política de los museos al servicio de la sociedad y de su desarrollo. Es el momento en que se aprueba el Código de Deontología del ICOM, que es una obra de referencia, y es el momento en que se empieza a hablar de mundialización, de globalización, que es un concepto que cambia estas escalas de tiempo y de espacio, que son las escalas con las que se había venido relacionando tradicionalmente el museo, ¿no? Hay una fecha importante, en 1982, es el momento en que la Declaración de México sobre políticas culturales redefine la propia idea de cultura, amplía la visión de cultura y señala que en su sentido más amplio la cultura puede considerarse como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Y esto engloba no solo las artes y las letras, sino los modos de vida, los derechos fundamentales, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, ¿no? Esto significa un cambio radical en términos de políticas culturales, herencia directa de los avances en antropología y obliga a un replanteamiento importante en esta segunda etapa a los museos que empiezan a reflexionar sobre esta idea de las identidades culturales, la dimensión cultural del desarrollo, la relación entre museos, cultura y democracia, la creación artística contemporánea, la educación artística, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la Declaración de México amplía muchísimo este concepto de patrimonio y es importante porque también plantea esta necesidad de dar una perspectiva cultural a la propia idea de desarrollo, ¿no? En definitiva, lo que está haciendo la Declaración de México es señalar que el centro ya no son tanto las colecciones, sino que el centro es la persona, la comunidad, y que esta es el fin último del desarrollo, ¿no? Hay otra fecha importante vinculada a México, que es el año 1998, en el año en el que la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo de Estocolmo señala en relación a los museos algunos puntos que me gustaría señalar y que he remarcado para tenerlos un poco en la pantalla, ¿no? En términos de políticas culturales se reflexiona sobre el papel de los museos y se señala la necesidad de renovar la definición, no solo incluyendo lo natural, sino y lo contemporáneo. Señalar que siguen siendo los elementos que los grupos sociales reconocen como su propia identidad y que reivindican como indispensables para pasar a generaciones futuras. Se señala la necesidad de reconocer la aparición de estas nuevas categorías. Ideas como paisaje cultural, patrimonio industrial, turismo cultural son ideas que empiezan a aparecer con fuerza, pero se señala también la necesidad de seguir fortaleciendo el estudio, el inventario, el registro y la catalogación de este patrimonio, incluyendo la tradición oral, para posibilitar instrumentos adecuados en función de las nuevas políticas de conservación, que ya no incluyen solamente en incluir a estas personas, a estas realidades vivas, ¿no? Que sobre todo en los países de fuera de Europa eran mucho más presentes, tipo de patrimonio arquitectónico, artístico, monumental, característico en el entorno europeo, ¿no? Bueno, otra idea importante, creo que esto no avanza. Es de las nuevas políticas culturales en relación a los museos es lograr una participación directa de los ciudadanos y las comunidades, ¿no? Esta idea que también señalábamos antes, de que ahora la idea de patrimonio acaba siendo o reconociéndose como una construcción social en la que es preciso, sin renunciar evidentemente a los expertos y a los mediadores, pero es preciso incorporar algunos saberes que no pasan ni por las academias ni por las disciplinas y que son los saberes tradicionales y los saberes comunitarios y que tienen derecho a participar pues, en esta construcción social del patrimonio. Y por último, y es un punto que también me parece interesante en relación a lo que apuntaba la declaración de intenciones de estas jornadas, y es que en esta conferencia de Estocolmo ya se señala que actividades como el turismo necesariamente han de guardar respeto hacia las culturas y el medio ambiente, ¿no? Es decir, un poco la idea de sostenibilidad en relación a este patrimonio. Bueno, el ICOM fue uno de los organismos que rápidamente apostó por este cambio de paradigma en relación al patrimonio material. En Shanghái 2002, el ICOM recomienda a los museos que apoyen los esfuerzos que hacía la UNESCO por medio de sus programas para resguardar y fomentar el patrimonio inmaterial y pongan de realce que es importante que las instancias profesionales
contribuyan a la preparación de una convención internacional para el resguardo del patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Seguirán dos convenciones, una es la del patrimonio cultural subacuático y finalmente esta de 2003, que es la de patrimonio cultural inmaterial. Estábamos en un momento en el que toda esta situación genera un debate muy profundo, porque esta patrimonialización de todo, al final es patrimonializar el hombre, va ligada a un concepto que es el del relativismo cultural, es decir, si todo es cultura, si todo es importante, si todo es defendible, entonces no podemos marcar desde la mediación y desde la experiencia discursos, no podemos orientar. Y además va ligado a otro debate importantísimo, que es el debate en relación al mismo concepto de desarrollo. La presencia de las comunidades, sobre todo indígenas, de los pueblos de América Latina, en esta definición del concepto de patrimonio y en esta definición de esta construcción social acaba, digamos, disparando directamente a la misma noción de desarrollo, que es vista como una noción eurocéntrica y a la que se critica en esencia porque es, en definitiva, según algunos defensores de estas visiones antropológicas desde las comunidades indígenas, es una defensa de un único modelo de desarrollo muy ligado al concepto de crecimiento económico y que ha terminado siendo pues insostenible y que no tiene en cuenta pues el concepto de buen vivir, el concepto de calidad de vida que muchas de estas comunidades tienen y que para ellos prima por encima de la noción de evolución, de progreso o de desarrollo, ¿no? Es un momento pues de mucha crisis de valores, de mucho relativismo cultural, de mucha discusión. Es también el momento en que desde la ecología se insiste con fuerza, ¿no? A partir del 87 con el informe Brundtland y a partir del 92 en Río sobre la noción de desarrollo sostenible. Y todo esto genera un debate muy profundo en el que yo creo que estamos todavía inmersos hoy y en el que yo creo que se sitúa esta reflexión sobre, y ahí, como decíamos antes, ¿qué pintamos pues los museos, ¿no? ¿Qué hacemos con estos miles de agentes culturales que siguen estando en el mundo entero y que siguen creándose a pesar de todo y que en consecuencia representan pues una necesidad y una voluntad de estas comunidades, ¿no? Bueno, en ese sentido yo he puesto aquí un par de citas, más que nada para pensar, no es que sean citas fáciles, pero son citas que sí que ilustran este debate que es muy, muy profundo, insisto. Si negamos todo valor pues, al conocimiento, si negamos toda idea de objetividad, si todo es subjetivo, si todo es relativo, si todo depende de la visión desde donde lo miramos, ¿cómo nos planteamos el futuro? No existe la sensación de avanzar, no es posible la construcción de un modelo de avance, de imaginario social, de futuro. Como dice Inerarity, cuando el conocimiento se ha entendido como una imposición y la subjetividad prohíbe cualquier reconocimiento, entonces el relativismo antiautoritario a veces puede paradójicamente ser autoritario, ¿no? Hay muchos filósofos que están reflexionando hoy sobre esto. Hay una filósofa catalana que les recomiendo mucho, que se llama Victoria Camps. Es una filósofa que trabaja mucho sobre ética, sobre las relaciones entre ética y política, y que reivindica un poco este retomar una serie de valores universales a partir de los cuales entendernos y a partir de los cuales construir futuro. Ella señala de que evidentemente hablamos de perder la idea de progreso porque ya no pensamos la historia en términos de desarrollo, pero necesariamente queremos saber a dónde vamos y queremos saber de dónde venimos, ¿no? Y este de dónde venimos es lo que nos da fuerza, lo que nos enseña quiénes somos y a partir de ahí qué futuro queremos construir, ¿no? Bueno, ¿hacia dónde vamos?
Voy a ir un poco rápida porque creo que falta un poco de tiempo. En el debate y en la reflexión de las políticas culturales y de las relaciones entre cultura y desarrollo, estamos planteando en estos momentos 3 grandes ejes o 3 grandes ideas vinculadas a todo esto que hemos estado hablando, que me parecen fundamentales para trabajar con los museos. La primera es la idea de los derechos culturales. La cultura es un concepto muchas veces disciplinar que ha tenido miles de definiciones. Los antropólogos hablan de más de 665 definiciones y hemos perdido mucho tiempo intentando definir qué es la cultura, aunque ahora el consenso con el 82 más o menos es. Pero hay que dar un paso más y casi creo que renunciar definitivamente a definir qué es cultura y empezar a plantear la cultura como un derecho fundamental. Cultura es aquello que cada uno decide que es cultura, pero lo que sí está claro es que nos hemos puesto de acuerdo en una Declaración de Derechos Humanos que incluye en su artículo 27 que participar en la vida cultural es un derecho humano fundamental. Esto está en la Declaración de Derechos Humanos, está en el pacto que deriva de esta Declaración de Derechos Humanos, que es el Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Concretamente, en el artículo 15 de este pacto se insiste en el derecho a participar en la vida cultural y en relación a este derecho se está avanzando mucho. Hay grandes debates y hay grandes avances jurídicos. El Comité por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales nombró en el 2009 una experta independiente para los derechos culturales. Es una experta independiente que está haciendo investigaciones sobre cómo se está garantizando este derecho a participar en la vida cultural en los países. Tiene también un informe muy interesante sobre el acceso al patrimonio cultural, cómo los estados están garantizando este acceso y cómo están trabajando las políticas culturales para garantizar este acceso. Es un protocolo que los estados, es un pacto que los estados como el nuestro han ratificado y que en consecuencia implica una responsabilidad internacional. En estos momentos el Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales tiene un protocolo que significa que hay que dar informes en relación a estas garantías en términos de estados. España ha pasado este primer protocolo y es verdad que el informe ha sido respondido con un ataque importante en relación a los recortes en cultura, insistiendo en que estos recortes están atacando estos derechos fundamentales. Y yo creo que esto es algo que los museos y los agentes culturales tenemos que conocer y en lo que tendríamos que participar mucho más activamente. ¿Quién está haciendo estos informes? ¿De dónde están sacando la información? ¿Cómo están respondiendo los estados a estas demandas internacionales? Es uno de los temas en los que es importante meterse. Hay un debate en relación a los derechos culturales desde la academia, sobre todo desde el llamado grupo de Fribourg, que es un grupo académico que está intentando aterrizar y concretar no solo el derecho a participar en la vida cultural, sino exactamente qué son los derechos culturales. Hay un primer borrador sobre esto que pueden encontrar en Internet, se llama Declaración de Fribourg sobre los derechos culturales. De momento es un documento académico, pero que está generando mucho debate y mucha controversia porque es un documento que está hablando de derechos como el de la identidad cultural, derechos como el de la libertad cultural, derechos como el del acceso y protección del patrimonio, etcétera, etcétera. Sigue siendo un tema muy conflictivo para los estados, porque es un tema que va muy ligado a la idea de derechos culturales como reivindicación política de minorías y reivindicación de la autodeterminación y de, en algunos momentos, como ustedes saben, procesos de independencia. Y en ese sentido es un tema conflictivo, pero en el que vale mucho la pena que los museos entren porque va más allá de los derechos culturales colectivos y está haciendo un gran esfuerzo por aterrizar en el derecho individual de las personas
a esta participación en la vida cultural, a esta identidad cultural, a esta libertad cultural. Bueno, aquí les he puesto el link a este informe sobre acceso al patrimonio de la experta independiente. En todo caso, esto luego supongo que se puede quedar. El otro gran concepto con el que estamos trabajando y que tiene mucho que ver también con la UNESCO es el concepto de diversidad cultural. La última convención del año 2005, no vinculada directamente a la idea de patrimonio, pero sí a la idea de cultura, es la Convención para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Un nombre larguísimo, de estos típicos de la UNESCO, pero que uno entiende que sean así cuando ve los debates para generar consenso en relación a un tema. Es complicadísimo que los estados se pongan de acuerdo cuando estamos hablando de realidades tan distintas, ¿no? Esta Convención para la Protección y Promoción de la Diversidad de Expresiones Culturales es una convención que nace muy ligada a la idea de la excepción cultural francesa, que, como a lo mejor ustedes conocen, es, digamos, el primer momento en el que un país planta cara a los tratados de libre comercio y plantea por primera vez la necesidad de que, cuando hablamos de cultura, necesitamos otros márgenes, otros términos de negociación, porque no puede pasar todo por el mercado, no puede pasar todo por la oferta y la demanda, porque estaríamos yendo hacia la homogeneización cultural, hacia el pensamiento único y hacia, digamos, el monopolio de determinadas formas culturales que son las que tienen el acceso al mercado y el poder para influir sobre las opciones de compra, ¿no? La excepción cultural francesa es hoy absolutamente vigente, como ha demostrado esta convención, y en realidad esta convención del 2005 lo que intenta es proteger todo lo que es creación cultural de geografías, de realidades minoritarias, pequeñas, que no está garantizado su acceso a los mercados, a los canales de distribución. Es una convención que fue ratificada rápidamente y entró en vigor ya en el 2007. En los debates sobre esta convención, la oposición más importante fue por parte de Estados Unidos e Israel, y creo que esto ya da una visión muy clara de cuál es en estos momentos la posición internacional en relación a estos temas. Y es una convención que marcará mucho las políticas culturales de los estados, porque aunque los estados no se dan cuenta, cuando ratifican la convención se están metiendo en un problema importante, ¿no? Porque todos los estados reconocen rápidamente la necesidad de proteger los productos culturales europeos, españoles, etc. Pero muy pocos de los estados-nación europeos aceptan que esta diversidad también está dentro de sus fronteras. Entonces esto crea una contradicción y genera ahí un espacio muy interesante de debate, porque en realidad esto está dando argumentos a los museos, a las pequeñas instituciones culturales, para reivindicar, juntamente con la idea de derechos culturales, la necesidad de invertir y de proteger todo lo que son los pequeños museos, las pequeñas iniciativas sociales comunitarias de recuperación de estas identidades. Y hacerlo arguyendo o reivindicando la idea de la protección de la diversidad de expresiones culturales. Bueno. Las funciones de los museos yo creo que continúan siendo las de siempre, pero además se entienden de forma distinta. Yo creo que es muy importante que siga habiendo investigación, recuperación, conservación, protección de lo material y de lo inmaterial, pero aceptando la idea de construcción social. ¿Qué es lo que recuperamos? ¿Qué es lo que investigamos? ¿Qué es lo que protegemos? En cualquier caso, la mediación del experto siempre será necesaria, pero a partir de un diálogo.
es necesario seguir trabajando la función educativa, pero seguir trabajando esta función educativa no solo para sensibilizar, sino también para vincularla a la creatividad y a la construcción de un concepto muy vinculado al desarrollo, que es el concepto de las capacidades. El desarrollo, tal como se entiende hoy, es un desarrollo no económico, es un desarrollo no de crecimiento de las inversiones, sino un desarrollo centrado en las personas, y es un desarrollo, como señala Amartya Sen, premio Nobel, por capacidades, muy ligado a la idea de educación, muy ligado a la idea de empoderamiento, de formación, y esta ha sido una de las funciones tradicionales de los museos. Un empoderamiento y una formación que además hoy pasa directamente por la noción de creatividad, de construcción de narraciones, como señalábamos, que es lo que la memoria, las identidades contribuyen a favorecer. Y también a la cohesión social y el diálogo intercultural. Bueno, y por último, hay otro eje, otro paradigma que me parece importante y que tiene que ver con lo que señalábamos al principio, y es que, a pesar de estar hablando de políticas internacionales, de marcos globales como los derechos culturales y la diversidad, se están haciendo grandes avances en lo que es el trabajo desde la proximidad. Las políticas culturales están reivindicando las llamadas Agendas 21 de la cultura. Son agendas municipales, locales, de contextos de proximidad, que tienen su paralelismo con las Agendas 21 del medio ambiente y que reivindican también esta idea de la sostenibilidad y que, en relación al patrimonio, señalan que es el testimonio de la creatividad humana y el sustrato de la identidad. Y señalan algo que me parece muy importante, y es que es necesario para esta sostenibilidad reivindicar el papel de memoria, reivindicar el papel de identidad, pero vincularlo con la oportunidad de la creación y la innovación. Antes se señalaba esta idea de la contemporaneidad y me parece que va muy ligada, o necesariamente tendría que ir muy ligada, a la memoria, a la artesanía y a la tradición. No hay creación, no hay creatividad si uno no conoce qué es lo que se ha hecho hasta ahora, si uno no sabe de dónde viene, como señalaba esta mañana nuestro compañero filósofo, y no hay creación si uno no conoce la diversidad en el espacio, pero también la diversidad de respuestas en el tiempo. Y la creación es la base de la innovación. Hay muchos ejemplos de esto. En Cataluña hay muchas ferias tradicionales, artesanales, por ejemplo, de tejidos, de cestos, que están sirviendo de motores para la generación de nuevos emprendimientos culturales en el campo creativo. Hay nuevos museos como el Hub del Diseño, que no sé si ustedes conocen, que lo que hace es precisamente vincular toda la tradición textil y toda la tradición artesanal relacionada con los tejidos en Cataluña con la moda y la innovación contemporánea en este terreno. Hay muchos vínculos, como por ejemplo en el caso del Museo del Cine en Girona, entre la historia y la memoria de la fotografía o de las primeras imágenes de la linterna mágica con las industrias de contenidos creativos y culturales contemporáneas, los videojuegos. Es desde este vínculo entre tradición y contemporaneidad desde donde las políticas culturales locales entienden también la función y el trabajo del patrimonio y de los museos. Bueno, ellos también insisten en el tema del turismo, respeto en relación a las culturas y las costumbres de las localidades y los territorios. Hay un debate muy fuerte en Barcelona sobre el modelo de éxito de la marca Barcelona. Hay un libro que les recomiendo que se llama Odio Barcelona, que es un libro escrito por los creadores jóvenes, criticando la expulsión de sus realidades culturales y artísticas por parte de esta marca turística y de esta invasión de gente de fuera. En definitiva, y para cerrar un poco y abrir el debate, que me parece que es lo más importante,
Los museos siguen siendo un elemento fundamental de las políticas culturales. Yo soy una gran defensora del papel de los museos. Creo que es la institución cultural junto con las bibliotecas. Y antes alguien hablaba de la gratuidad de acceso a los museos, lo comparto totalmente. Tienen que ser como las bibliotecas y tienen, a mi entender, las mismas funciones que han tenido siempre, pero vistas desde estos otros enfoques, ¿no? Proteger, conservar, restaurar, investigar, pero garantizando la participación social en estos temas, la diversidad de visiones y de expresiones y la sostenibilidad. Educar y formar en cultura y en comunicación. El patrimonio, la historia, la memoria es un gran activo de construcción de historias, es un gran activo para trabajar lo que Martha Nussbaum llama la competencia de la imaginación narrativa, que es la competencia del saber contarnos quiénes somos y del saber escuchar quiénes son los otros. Y esto es una función que los museos tienen que desarrollar, porque son los custodios y los investigadores de estas identidades, de estas formas de contarnos. Sigue siendo su función garantizar pues, el desarrollo de estas capacidades creativas y de innovación desde la memoria y el conocimiento, pero ligado a la contemporaneidad. Y en ese sentido yo creo que los museos seguirán siendo entidades con funciones sociales dispares, algunos más orientados a la atracción turística, otros a ser centros culturales de proximidad, otros a ser laboratorios de investigación e innovación cultural, pero sobre todo la mayoría tienen que tender a ser espacios de diálogo y encuentro educativos y muy formativos de ciudadanía cultural. Y sobre todo tienen que ser la garantía de este derecho fundamental que es el de participar en la vida cultural. Y yo creo que lo dejo acá, porque ahora hay que... Moitas gracias por esta nova visión, por axustarse tamén ao tempo que nos permite entrar xa sin solución de continuidade no debate. Rogo ao profesor Padilloni que se acerque á mesa. Tamén rogo que as revistas que se pasaron para ver, si pode ser que volvan ao seu sitio. Grazie. Vincenzo. Ben, pasamos entón, temos un tempiño para o debate. Rogo que, igual que a mañá, quen pida a palabra, que levante a mão, se lle dará o micro, que se identifique para sabermos todos quen fala, faga as preguntas, comentarios, suxerencias, o que estime pertinente. Como decía outro, menos insultos, admítese de todo. È comprensibile parlare lentamente. Ben, a tarde pode ser pesada, pero seguro que hai temas que nos poden preocupar a moitos, non? Ou a todos. Eu, un pouco por abrir fogo, unha das cuestións que nos últimos anos, polo menos, que eu detectei no noso ámbito, no ámbito galego, hai algúns anos incluso, non vou dicir a contraposición, pero sí a distinción que se pretendía facer ou que se pretende facer en algúns ámbitos entre patrimonio material e patrimonio inmaterial, non?
Eu creo que o que levamos hoxe oído en todo o día, eu creo que está claro que non podemos facer esa distinción que se pode facer a efectos a mellor administrativos ou digamos, de encapsulamento para traballar, pero evidentemente non para de xeito conceptual ou para entender e moito menos para traballar de cara á comunidade, non? Aquí hai expertos antropólogos, museólogos en antropoloxía, etnoantropoloxía, todas esas ramas que nos poden ilustrar sobre este punto, pero digo isto porque aínda moitas veces en medios ou, bueno, en ámbitos mediáticos pois parecen querer contrapoñer estes dous aspectos do patrimonio, non? O material ou inmaterial, non? En cambio, non contrapoñen, casi nunca, o que é o patrimonio real, que nos entendemos como que é o patrimonio, e o patrimonio virtual, é dicir, as novas tecnoloxías. Entonces, hai un totum revolutum, se confunde o virtual co real, se dá moitas veces, eso todos o sabemos, máis importancia ao virtual e ao tecnolóxico que realmente a herdanza patrimonial, e iso pues, pode ser un problema, ao meu modo de ver, vostedes dirán. Boa tarde. Xosé Carlos Sierra, Museo Etnolóxico en Ribadavia. Bueno, creo que Vincenzo en castellano entiendes mejor. Sí. Bueno. Vamos a ver. De todas las cuestiones que has planteado, a mí me interesaría, digamos, que comentaras un poco más lo que supone como experiencia, como fórmula de musealización, el caso del Quai Branly en París, en el sentido de lo que tú avanzabas, conforme, de manera que lo que se ha desarrollado en la musealización del Quai Branly, de alguna manera elimina, por una parte, la competencia antropológica en el planteamiento del museo, y de la otra separa, desviste, aparta el contexto sociocultural de origen de los fondos y colecciones en beneficio de la presentación de la pieza del objeto como una pieza ya no etnográfica o antropológica, sino como una pieza artística. Entonces, esta tendencia, que no solamente está desarrollando en Europa el caso del Quai Branly, sino que muchos otros museos, de los grandes museos postcoloniales europeos, por ejemplo, el Tropenmuseum de Ámsterdam, en el cual se plantea que su reconversión en museo de arte, con la intención confesada de destacar la individualidad del creador frente al anonimato de la sociedad que produce un bien cultural. Entonces, me gustaría un pequeño desarrollo de esta cuestión. Ringrazio Carlos Serra perché, diciamo così, credo abbia chiarito bene diciamo, quello che è considerato dalla comunità degli antropologi un problema. Vi è un fronteggiamento tra arte e antropologia, e l'antropologia sta diciamo un po' arretrando in alcuni musei, laddove diciamo, la prospettiva artistica sta guadagnando i musei etnografici. Facciamo un momentino, cerchiamo di riflettere su un aspetto. I problemi, i musei etnologici hanno un problema. Il professor Ainar stamattina ha parlato di collezioni che sono nate sotto il colonialismo e che devono oggi reinventarsi la missione. Una maniera per reinventarsi missione è
trasformare da museo etnologico compromesso con la colonializzazione, reinventandola come museo artistico. Questa è una scelta. Un'altra scelta, a mio avviso, ed è la scelta che ha fatto il Cambrelli, una scelta, ripeto, che apre al collezionismo e alla commercializzazione, non apre soltanto all'estetizzazione. Fa l'occhietto, si dice in Italia, no? L'occhio ai commercianti di arte prima. È una maniera per reinserire il commercio di questi oggetti. Allora, vi è un altro modo, a mio avviso, più autorevole per pensare i musei etnologici con collezioni etnologiche nel presente. È quello di chiedere alle comunità della diaspora, si intende? Comunità di immigrati, associazioni delle migrazioni che nascono nelle comunità di emigrazione, di leggere questi oggetti che sono stati il prodotto di una rapina e di una, diciamo, dell'impero coloniale. Riuscire a farne uno strumento di dialogo interculturale per fondare una nuova modalità di cittadinanza attiva. Questo è il museo contemporaneo di etnologia. Gli oggetti di questo museo, per esempio un museo come il Pigorini, sono oggetti che sono tracce della storia della colonizzazione e della ricerca scientifica. Sono tracce, diciamo così, della diversità culturale, ma sono anche tracce per un dialogo interculturale nel presente con le comunità di immigrati in Italia. Credo che questa sia una nuova missione importante per i musei etnografici, che non necessariamente devono avere una modalità, diciamo, estetica che cancella il passato sia della competenza scientifica sia della competenza della cultura nativa che li ha prodotti. No hay nada más, si tiene que ver. La cornamusa. Sí. Yo quería comentar en relación a esta idea del patrimonio inmaterial, que es un concepto que realmente genera mucho debate y que al final es difícil de definir, porque yo creo que inmaterial, al final hay poca cosa, ¿no? Todo acaba concretándose en un documento, en una cinta grabada, en un algo material que registra este testimonio, ¿no? Pero sí me parece importante señalar que el concepto de patrimonio inmaterial, en términos internacionales, sirvió para romper con una tendencia de patrimonio mundial o patrimonio de la humanidad que realmente estaba muy centrada en Europa y en un tipo de patrimonio arquitectónico, artístico, monumental, que para muchos países era algo absolutamente ajeno, ¿no?, a su realidad. Entonces, la idea de patrimonio inmaterial como apertura de mente, sobre todo en relación a muchos contextos políticos, me parece sugerente e importante porque en realidad lo que está haciendo es esta idea antropológica de también es patrimonio la fiesta, el carnaval, las costumbres, ¿no? Y también esto tiene que estar en los museos, ¿no? Las convenciones acaban siendo esto, cuestiones administrativas que complican mucho, pero sí creo que rompió con este esquema eurocéntrico de un patrimonio muy centrado en una visión histórica y una visión arquitectónica y artística, ¿no? Y en ese sentido, desde estos países uno comprende mucho mejor la importancia de la idea de patrimonio inmaterial, ¿no? Se posso... Sì. Anche a me mi trovo molto
a condividere. Anche per me, diciamo, c'è una circolarità tra materiale e immateriale. Ma l'immateriale è stato lo strumento polemico, un dispositivo critico nei confronti del museo e del patrimonio occidentale. Ed è importante in questo che abbiamo rilevanza. E poi ha uno statuto diverso, perché parla di performance. Che cos'è l'immateriale? Se voi mi chiedete una definizione di patrimonio immateriale, il patrimonio immateriale è una performance che ha un sapere incorporato. Sapere incorporato vuol dire che non è un sapere testuale, ma è un sapere nel corpo. E questa è una grande rivoluzione dal punto di vista della nozione del patrimonio. Sì. Bom, boa tarde, António Nabais, de Portugal. Bom, eu ando há 30 e tal anos, ou quase 40, nos museus e do património. Eu não sei se me entendem bem. Entendem? Sim. E para mim o património foi sempre património material e imaterial. Património cultural, para mim, sempre foi as duas coisas. Eu não consigo separar um objeto que é material do imaterial. Houve alguém que o concebeu e nesse momento de concepção, sim, foi imaterial, não se viu. Agora, quando me chamam, em Portugal foi classificado o fado como património da Unesco, mas o fado para mim também é material. Eu ouço, eu canto, estou a materializar. Agora, onde é que está essa diferença? Eu creio que a nível de alguns setores, alguns serviços culturais, e a Unesco também foi por isso, estão a endeusar muito o património imaterial. E, de facto, a ignorar que durante anos, durante 1850, como disse aqui o professor, quando a etnologia começou, de facto, a desenvolver um trabalho de campo, de terreno, a recolher, a construir museus, esses etnólogos recolhiam património cultural, era o material e o imaterial. Agora, a questão que eu levanto, como pessoa ligada aos museus, é que estamos a fazer uma coisa de facto que é a fazer recolhas, a registar, a escrever, a filmar aquilo que dizem que é material. Mas eu não sei se isso é preservar totalmente, ou melhor, não é preservar o património. Para mim, preservar o património era preservar o saber fazer desses cidadãos que sabem construir barcos, que sabem construir, sabem cantar, sabem, portanto, há um saber fazer que está a desaparecer e que, no fundo, com esta política do desenvolvimento do imaterial, não estamos a proteger esse saber fazer. Porque só o filmar e o gravar não basta. O preservar o património é preciso dar continuidade. É preciso preservar essas novas tecnologias. E como é que se preservam? O saber fazer. É dando continuidade a esse saber fazer. Não copiar, mas as técnicas tradicionais para levar a fazer novos panos artísticos, como as tecedeiras durante séculos fizeram, mas foram criando, foram renovando. Pronto, esta é uma questão que eu levanto aqui aos dois oradores, que eu gostei de facto, concordo, estou de acordo com as questões que levantaram, mas creio que esta questão do imaterial não está muito bem vista a nível, já não digo só a nível de alguns países, mas eu acho que mesmo a nível internacional, porque a Unesco acho que endeusou demais o património imaterial. Sí, estoy totalmente de acuerdo. El patrimonio inmaterial, en realidad, yo creo que ha quedado, el concepto en sí ha quedado como superado, si me permiten la expresión, por esta última convención que es de la diversidad de expresiones culturales, que es una convención que no viene de patrimonio, que viene de cultura, de industrias culturales y creativas, pero que está demostrando que desde esta concepción de diversidad de expresiones encontramos un punto que unifica todas estas nociones que se habían ido derivando
que el conflicto ya estaba en el vínculo entre patrimonio cultural y patrimonio natural. Allí también había una discusión eterna. ¿Existe realmente un paisaje natural que no haya sido humanizado? Hay algunos, pero muy pocos, pero en realidad la idea de paisaje natural también, o de patrimonio natural, también tenía muchas críticas en ese sentido, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de un paisaje sin hablar de cultura, ¿no? Sin hablar del acto del hombre en este paisaje? O sea que siempre ha habido conflictos en estas definiciones de patrimonio, pero yo creo que la idea de diversidad hoy y de expresión cultural permite superar muchos de estos debates y al final está diciendo lo mismo que decíamos ahora, que es cómo proteger en definitiva el conocimiento, los saberes. Y cómo protegerlos y darles continuidad, porque esto me parece fundamental, es decir, no solo de una forma estática y pesebrista, sino que es que realmente esto es la base de la creatividad y la innovación. Es decir, si no hay este conocimiento de estos saberes, no podemos generar contemporaneidad. Y ahí creo que está el gran reto. Desvincular la idea de patrimonio de la idea de protección. Porque parece como si siguiéramos en el estereotipo de lo estático, lo pesebrista, ¿no? Lo turístico, parque temático, que no tiene vida. Y le estamos negando su principal función, que es la de conocimiento, para generar innovazione. Dare nuove occasioni, l'idea di salvaguardia non è l'idea di conservazione, è proprio opposto. Nell'idea, nei beni immateriali, nel patrimonio immateriale, intangible heritage, è immaginato la salvaguardia, che vuol dire dare nuove occasioni di performance, perché il saper fare possa riprodursi e, diciamo, innovarsi con creatività culturale. Eu teño me parece a min, hai unha cuestión nesto dos pactos e as convencións, os convenios internacionais coa UNESCO ou con outros organismos. Me dá a impresión de que os estados, polo menos o Estado español, como diría un chaval, pasa ampliamente, non? Porque vemos a carta de non sei donde, a carta do patrimonio subacuático, a carta do... te facía referencia aos recortes culturales, non? Os recortes en cultura, non? A mí me dá a impresión de que eso está ben para os foros nos que nos movemos nós, quedamos tan moi anchos con estes convenios e estes pactos que firma o Estado, neste caso o Estado español ou calquer outro Estado coa UNESCO, pero despois na práctica opera pouco. O sea, se fora un asunto económico ou se fora un asunto na Constitución, pois unha chamada de Berlín a Madrid arregla todo. Pero unha cousa desas Berlín nunca chamará. O sea, para isto do patrimonio Berlín nunca chamará. Nunca collerá o teléfono para que alguén lle dea unha explicación de que pasa co patrimonio, co cumplimento de tal convención ou de tal pacto que firmaron coa UNESCO. Ese, para min, é un problema. Sí, aunque es importante, esto es así con las convenciones de patrimonio, pero es distinto con la Convención de la Diversidad. ¿Por qué? Porque la Convención de la Diversidad tiene detrás un fondo económico importantísimo. O sea, los estados... porque es protección de la producción cultural, es decir, seamos realistas, estamos hablando de mercado, estamos hablando de temas económicos. Entonces, hay un fondo para la diversidad cultural donde hay bastante dinero y donde los estados, digamos, pueden presentar candidaturas y propuestas. Estas candidaturas y propuestas no vienen del Estado, vienen de los museos, de las comunidades, vienen de las iniciativas. Entonces, ahí la cosa cambia un poco, ¿no? Porque con la Convención de la Diversidad hay un compromiso no solo en términos de declaración de intenciones, sino un compromiso económico real. A nivel europeo exactamente igual, es decir, Europa está apostando por la economía cultural y creativa y Europa está apostando porque esta diversidad de expresiones culturales realmente sea la base de todo lo que son los nuevos emprendimientos y los nuevos empleos
y las nuevas estrategias de creación de riqueza. Y en ese sentido creo que es una oportunidad que hasta ahora, es verdad, no había sido nunca así, pero ahora sí estamos hablando de impacto económico, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Pero con el que hay que saber jugar desde la sociedad y desde las instituciones. En ese sentido, en Alemania, la Coalición para la Diversidad de las Expresiones Culturales es una coalición independiente del gobierno que lo que está haciendo es vincular las iniciativas sociales y ciudadanas y apretar, o sea, realmente funcionar como un pool de presión al gobierno para que se respete y para que se distribuyan bien los recursos que existen, y son muchos, en relación a esta diversidad. Hay fondos y son fondos importantes en este caso. Finora credo che, per riprendere il discorso che hanno fatto i colleghi questa mattina, l'UNESCO in molti luoghi è una grande illusione, come anche il turismo. È una grande illusione di risorse economiche che verranno, di desarrollo, di sviluppo. Molto lentamente. Sì. Per questo servono gli antropologi, per fare ricerche critiche anche sulle grandi illusioni. Sí, sí. Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa que les voy a explicar una anécdota. En la cátedra UNESCO hacemos formación y siempre durante los cursos de formación visitamos la UNESCO en París. Y uno de los estudiantes, muy crítico, antropólogo, muy crítico con la UNESCO, como todos lo somos, cuando terminó la visita y salió, nos dijo: bueno, esto de la UNESCO es un mastodonte increíble de burocracia y tal. Dice, pero si no existiera, habría que inventarlo, porque realmente la idea, la ilusión, la necesitamos, ¿no? Y, bueno, con todas las críticas. Prudencia. Sí. No. No, digo que Gemma acaba de plantear o tema de que o da diversidade cultural que non ten connotacións económicas hasta certo punto, porque o vencello entre o concepto de diversidade cultural e o concepto de biodiversidade, sumado e conectado co tema dos dereitos dos povos indígenas, iso ten un enorme impacto sobre as industrias farmacéuticas e a patente dos xenéricos dos medicamentos. E aí está a gran batalla, ese tema. É dicir, que hai un tema moi polémico, porque evidentemente se xogan aí moitos cuartos, moita xente. É dicir, que en ese sentido non é inocente ese debate, non? É un debate moi perverso, non? O tema das paisaxes culturais e todo ese asunto, non? Sí. Y ahí yo creo que es donde está la función social de los museos, ¿no? Es decir, esta tarea de empoderar a las comunidades para que realmente sean conscientes de cuáles son sus derechos en relación a estos saberes. Porque esto es fundamental, es decir, y está pasando en países latinoamericanos, en muchas comunidades indígenas, ¿no? Que las patentes las hacen las multinacionales precisamente porque estas comunidades no son conscientes de que estos saberes tienen un valor. Entonces, ahí está el papel de los museos del futuro, ¿no? Y por eso yo lo ligaba mucho con esta función educativa y formativa. De feito, nas novas museoloxías hispanoamericanas, eses pequenos museos locais que están proliferando polos países andinos, por México e tal, están precisamente operando sobre esta concepción do patrimonio. Ese que de alguna forma recontextualiza o patrimonio de outra maneira, utilizando un pouco o concepto do profesor Padiglioni sobre o efecto Corniche, o efecto marco, é dicir, que a pertinencia das relaciones de mediación que contextualizan as cousas, evidentemente, en ese sentido, os museos poden, de alguma maneira, provocar unha importantísima, e o están a facer, reflexión sobre o tema do patrimonio como herdanza
a todos os niveis, histórico, medioambiental, natural, das comunidades, en este caso as comunidades indígenas de Latinoamérica. Y ahí, si me permiten, se abre una vía muy interesante de cooperación internacional, porque muchas de estas comunidades están demandando expertos en el campo de los museos y del patrimonio para que les ayuden en esto, ¿no? Desde una concepción de la cooperación que ya no es la concepción tradicional de ir allí y explicarles lo que sabemos, sino de cooperar, es decir, de trabajar juntos para construir esto. Pero es necesario que mucha experiencia acumulada en Europa dialogue con lo que está pasando allá, y ahí se abre una vía que yo creo que también es fundamental para los pequeños museos de acá, que es la vía de la cooperación y de este diálogo con otras realidades, que abre mucho la perspectiva, las miradas y le da esta otra función, ¿no?, a los museos de acá, ¿no? Alguna cuestión? Si non, agradecendo a participación dos relatores desta tarde e a presencia de todos vostedes, citámonos para mañá ás 10 da mañá nesta mesma sala. Moitas gracias.